Kilesi seBloemfontein isehlakalo abasolwa ababilaba bakhutshwe ngesileliso ngemva kokuvela ekhotho namhlanje. Abasolwa boyini Mandela bathweswe icala lokubetha nobelelesi bokulimaza kanti icala labo lithuliselwe mhlamalanga ama-25 ngenyanga ezako. Kanti Umsolwa wesithathu yena oneminyaka ema-48 obudala ubotshwe namhlanje begodu uzokubekwa icala lokulinga ukubulala kanti kulindeleke ukuthi avele ekhotho kusasa. Nasisezwe lezi zeBloemfontein uCarol David kunye noJohannes Stasis nabo abasolwa ngokuthorisana ngokobutjhaba bahlela ukungazibona icala emacaleni ababekwe wona enzeke emvekeni embili ezidlulileko ePitori. Ivideo yamadoda amabili la asolwa ngokubetha uThatho Lipinka weminyaka ema-30 ubudala abalimaza nekolo yakhe igege enkundleni zokuthintana. Kodwana kuthiwa umgadangiso we-CCTV leyo usulwe ngaphambi kobana ipolisa eliphenyako liyifumane. Ngesikhathi sokufaka kwesibawo sebheyili ePitori, ikhotho kaMarhistrada izwe bona uDavid Prince Lolo ukhesi wabekwa icala lokubetha ngaphambilini elaqedwa ngaphandle kwekhotho. Ikhotho izwe nokuthi uPrince lo uzokuthindeka kumbi ngehlangothini lezemali nange ukubotshwa kwakhe kungathatha isikhathi. Umtjhutshisi ubhalile ukunikela abasolwa ibheyili ngemva kobufakazi obunikelwe lipolisa eliphenyako bokuthi babilaba bahlangana nesiqhema sabantu abathwenya umphakathi. uMarhistrada Mphahlele uthulisele ukufaka kwesibawo sebheyili mhlamalanga 4 ngenyanga ezako.